Adda, Panagawatan, Sawitan, Di kariti Diyos, igagawan ingana, itten na amin, sa ulan di anak na, yan ko na anak, at mataleka lata, at daras sa Kalpasan, Panagsagaba. Tiempo, ako na may sa undas magdiwa di oras iti na panagsagaba unasin na amin na panagragwa di oras iti na kuntusan mulot nalintig ti Diyos Centro Parabur awan nga rudrason tinak panagsano di karilyo yagawan ingana yan na amin sa ulan iyak na kaginan na anak at mataleka lata at dalag sa Kalpasan Panagsagaba.